وڵا لەسەر خۆپیشاندانی ئەمڕۆی ڕەوەندی کوردستانی لا وڵاتانی جیهان زیاتر قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز ئەحمەد بناوی سەرۆکی ناوەندی ڕەوەندی کوردستانی لە کەنەدا لەگەڵم دەبێت. بەڕێز ئەحمەد ئەم کاتت باش بڕیارە خۆپیشاندانی بەرفراوان دژی هێرشی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر خەڵکی سیڤیل و شەهیدکردنیان لا وڵاتانی جیهان لە بەردەم باڵیۆزخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێوە بچێت. ڕۆڵ و کاریگەری ڕەوەندی کوردستانی لەسەر ئەم پرسە چۆن دەبینیت؟ بله گلک سپاس پیش بو به درفته و بنابر روند کردستانی امجی به هرشات تروریستی یا رژیم ایرانی بو سر پایتخت کردستان حولیری تندیش همزار دکین و جان شهیدا به حشتا برین شاد بیتن و دخواست سلامتی قابل از بو برین در راج خدای مازن دخوازین اوک ارکه روند کردستانی براستی هر دست بیکا رودان تروریستی چه بوی و که از بحث تایبتی کالگاری کانادا بکم مدرس بکار و چالاکیت خواهی رو دست به جبینا کردن و شاین دنگی خواه بگینین همو دامو دستگاه حکمت کانادا هرچی سر آست حکمت فیدرال و سر آست پارزگاه و سر آست باجروانیه و چند نامه ما بو پارلمانتر و بو پارلمانی و بو پارزگار و بو یعنی هر ایکیل آسته خواه یعنی بیراوستان بردوامین حتی بگاوشی و ایروژی ساعت 1:30 پشتی نیبرو کمبونه که برفرهم هیا یا روند کردستانی لباجار کالگاری و 6 هفته پارلمانتر کندی جهاتنا داخواست کردن او جی هجیه بیجم که دوست درین گلی کردن او بسالای اتکری عمل گلوان گلک باشه و هر 2016 وره اوانجی شاند پارلمان کانادا چکریه سروکاتیا تام مکیک اوجی ایک پارلمانتر فدراله جلازه پارلمانتر پیک دیتن همی گاوا او پشتگیرت گلی کردن هر رودانه که بید حتیجه که بید او پشتگیرت گلی کردکن و هجیه بیجم جی پار جی سهیبا هشت دیسان جی سرکداتیا تام مکیک شاندکا پارلمان کانادا سردان و هریما کردستان جیکر اجید بجدار بوم دوی گلوانا باشه بەڕێز ئەحمەد ئاماژەت بەوە کرد کە پاڵپشتێکی باش لەلایەن ئەندام پەرلەمانەکان و کەسایەتی سیاسیەکان لە وڵاتانی دەرەوە بۆ ئەم خۆپیشاندانەوە ناڕەزایەتی خەڵکی کوردستان هەیە بەڵام گوشارەکان کاریگەریان دەبێت دەتوانن تا چەند ئەم گوشارانە بگەێنە شوێنی خۆی بۆی کە پاڵپشتیەکان لەم پرسە بەهێزتر بێت بۆ هەرێمی کوردستان. بگومان چونکی نیکل تایبتی است که از بحث کانادا بکم کانادا نی پیوندیت وان لگل ایران الاسته هری خرابن یعنی حتی سفارت کانادا جی سفارت ایران جی لکانادا هاتیه گرفتن و بودم که دریجه یعنی مقابل کو سفارت وان جی بلنی همچین خودپشاندن البلد سفارت وان بگین ام شاین پرکی دی کو امریکا او کومبونا جماوری و وان پارلمانترا بهنویر آماده ببن بشین یعنی پتر پیزانی نافدین وانو و ویردان شهمزاد بکینو و هجیه بیجم جی برس رحیم رشیدی برنیاز به مصر کرد او جی سرپرشتیا روند کردستانی کانادا و امریکا دکتن او جی ده امریکا یه بجدار بیتن و دوی جیل باجار ادمنتون بو نکجیل وانکووره و ده امریکا پشتینی برو گلمه جی بجدار بیتن ام بشین همی پیک و یعنی دنگی خواب گینین وان و داخازت مجی سرکیش وانا جیده او بن یعنی ام بشین کانادا گل هاو پیمانیت خواه گل امریکا تایبتی بشین و سیستما برگری آسمانی بدن هرما کردستانی از بجم او باشترین ریک یعنی که بشین خواهش وان موشک و وان درونا بپارزین و یا دویجی از پتر سرهنده براواستین که گل کانادا ام بشین پتر یعنی وان دب بهینین که تنه ها پیمان حوالت وان یتراستا قینال وین او چه گلی کرده و اوجی کرده یا اثبات کریجی که دم شرب دجی رژیم ناوچوی یا بعسکری یعنی تنه کرد بون پشتوانی آوان کری و جه که آرام جلنه بو ها پیمانا کو بشن ل بمینن و بلنا خارجی تنه هرما کردستان بو وکی او بیرجن بو سیف هیون کو جه که ایمن بوانا و اول 3 سال جی حتی نو که یعنی از بارنا کم جی حتی نو که یک جندیه که ها پیمانا جی کردستان بلیندار جی نبویه بد اویجی برچاب بگیرن و یا دویجی شر گروپا تروریستی جهانی یا حرامات سیدا بەڕێز ئەحمەد
جگە لەم خۆپیشاندان و ناڕزایەتی دەربڕیناوەم پەیوەندیگرتن لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان لە دەرەوە بۆ پاڵپشتیکردنی زیاتری هەرێمی کوردستان ئایا کۆنفدراسیۆنەکان فدراسیۆن و کۆمەڵەکانی ڕەوەندی کوردستانی بەگشتی لە دەرەوەی کوردستان ئەو هێز و کاریگەریان هەیە بتوانن ڕێگەی دیکەش تاقی بکەنەوە پرۆژە و بەرنامەتان بۆ ئەم بابەتە چییە ئەگەر ئەم خۆپیشاندان و ناڕزایەتی شوێنی خۆی نەگرت؟ بله یعنی اس میوت اسوی بیجم کو بلا دژمن جی باش بزانیتن یعنی کرد ادینه کرده بریه دنیا جینه دنیا بریه و دمکی مدگوتی تنه پشتوانت ما جایت منه افریقا نتنه جایت منه افریقا به میلیون کرد یجدر به ولاتی و اوه اکز بحثی کانادا بکم اوه بو نفش سیجی وریه و بونزکی 30 ساله کرد وریه افریقا ام خیاری کریم ام خویت نوا سیستم دا نوا پارتیت وانا دا ما جهه گردی و ما دوست هینو ما حوالت هینو یعنی از بار کم دیشین کاریگری که گلک آمازن سر وان حکمت و وان ولاتا گین. بله بەڕێز ئەحمەد بناوی سەرۆکی ناوەندی ڕەوەندی کوردستانی لە کەنەدا زۆر سپاس ڕاستەوخۆ لە کەنەداوە لەگەڵمان بووی.